Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, pagi mana nih rambut Aye, udah mirip boyband belum? Nah, tadi sore Aye ketemu sama ondel-ondel yang suka girl band. Nih langsung aja teman-teman videonya. Teman-teman, ada ondel-ondel lewat depan rumah Aye. Ih, pas bener. Rekam ah. Aye masukin YouTube. Tuh dia si Empok. Ya ampun, malah dandan menor bener dah. Mau kemana sih? Iya gila, pakai action segala. Sini Po. Bang. Bang, apa ini? Ayo di jauh udah di videoin aja. Habis si Empok heboh bener. Empok mau kemana? Ayo mau nonton konser Cherry Bell. Oh no, di dekat kelurahan. Emang ada konser Cherry Bell? Kagak ada. Lah ada. Kagak ngeliat berita sih. Bagaimana sih si abang? Ya udah deh bang ye. Ayo mau nonton konser Cherry Bell dulu. Ya udah deh sono dah. Lagian mana bisa sih ngumpul-ngumpul begini. Pas lagi pandemi, palingan tadi dibubarin sama Satpol PP. Bang, ikut kagak? Kagak ngapain sih? Hati-hati Po, bye-bye ya. Ya ampun si Empo, emang ada apa konser? Barinda ah. Lah, katanya konser Cherry Bell. Lah ini apaan? Bocah joget-joget, kagak jelas bener dah. Gila, apes banget gara-gara berita hoax nih.